شيخ خينيا شيخ أنور يوسف فليتفضل مشكورا وماجورا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب سبحانه وتعالى قالني أجو باتينتون باتي خيري خيس جرا رمضاني صومني دفجرا لعل نمو غرتي أسبود والأركو دبو ملا صومنا خنا إمبينو لا تور غرتي ليلة القدر خيستي فايل خينيا غرتي شوفامي مو ورا فايل دبره يو ورا فايل دبرته هي صومناس ديمو صومنو يوم ورا فايل غرتي شوفامته هي صومناس ديمو صومنو دبو ملا غيا سلا برو صومنا دو ملا نوتي امبينو يجو لأنه دوتيتون يرو هدو المنا ما خناف غرسة توديده رسول صلوات ربي السلام عليه أكثروا من ذكر هذه من اللذات أكثروا الدميسة من ذكر هذه من اللذات هذه من اللذات ميامورتو يجو يرو يدو أقرأ بيتنا خيست خاصة نمني ويتبيا به بيتنا تقرتي كينيا تندوس انفدو أمريكا دكو كندا دكو أوروبا أستراليا دكو دوم فدو خبي عربا دكوس حتى كينيا خيس جرو محمد وانجو أني أمتا خورناني نستاي ربي نتي نجابي نجا ست نجابو بيرا خطي أسيتو سيجيس نتي نجابي نجا نتي نجابو جا أكوار ربي نا يجو تكت إذن دوبا باتين كيري دا رمضان ندفه باتي تنا توبة چون برباچيسا توبان كيبلو باتي تنا توبان كيبلو الرجوع إلى الله قم ربي ديبيو قم ربي ديبيون ادو تكغرتي برباچيسا إن شاء الله دوبا الدنيا تنرتي ربي سبحانه وتعالى وانجي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نمني غرتي وابيخو في خوان بين تقومتي جروتي نخيستي هنگا جروخنا خيستي نمني تقول ليتا تغرتي دير ربي بيخو قرآن ربي خنا بيخو قتنتي لودان برنوتا درسي براتو تنرتي دين براتو خنرتي نمني أكا ربي تشيدياتو نمني خلق كغرتي دين ربي برون كتاب ربي برون ربي دياتا أفلا يتدبرون القرآن يا ربي سبحانه وتعالى التدبر نمني خن قرآن قلالالون قتنتلون ادو برباچسا قلبي غرتي أني ذكري را قلا تاتي شيطاني نقبت أني نماتو يو ذكري إرام فتي أنيو بكسنبوا شيطان نمني ربي فارسو ديسي ربي فارسو ديسي المنما فارس أتي ربي فارسو يو بيزي فينغورين المنما تيسي فارستا اسم برتكنا نمني تيسا إرام فتي تنما براتي ربي سبحانه وتعالى مشغول قد رسولي صلوات ربي السلام عليه وانجي إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة من أمني قيتي وقل باول أستغفر الله جو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير نمني جو قيتي وقل باول مي أركباس نجرتا كيجيبان أركباسون دوركا من أمني ذكري تنقول جرا
Aye. Muhammad injirtanis. Injiran. Deina bayo khawfat enis wanjirt. Dubin jabdulan. Wangotan khasatan shamarran yeroo hedduu shayxaanni akka isin irraa fagaatu ganda kana keessatti wanni ati agartu maarreen seente lafa dhooyte Muhammad lafa dhoowu ni xiqqaata ifiifuu jaan nama laalaaminni ni xiqqaata numa jiranniniisi immoo ni xiqqaata immoo shamarran misaa'ila itti firraa dhoorkitaniin yoo keessanii ibnu taate namni laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir guyyatti dhibbaa ol je'e waa shan qaba shanan tokkoffaa suwaaba dhibba takkaa sii barreeffama lammaffaa dilii dhibba takka rabbiin sirraa haqa sadaffaa ati irra caalaa namaati guyyaa har'aan tana afdalu naasi si yoo namni dhibbaaf sadii dhibba lama ka jau jiraate malee dhibba yoo jette afraffaa ilmaan Ismaa'ilirraa nama 10 ol bilisoomsite shanaffaa ibliis sittin dhiyaatu shayxaanni sittin dhiyaatu abadan idan shayxaanni ka sittin dhiyaanne yoo feete zikrii tana heddummeessi zikrii tana heddummeessi ikhwaani zamanni keessa jirru ibnu qayyim al-jawzii waan jee dubartii takka dubartii zinaa gootu dubartii waa hattu yoo fuudhe fi dubartii gartee in salaanne yookaan dhiiran salaanne waa hatu zinaa godhu yoo inni qabeenya qabaatee ni heerumti immoonni salaatu beek sharru naasi taariku salaati شر من سارق ومن الزاني تارك الصلاة نمني صلاة سلانة نما زنا قدو في نما هتر الرحمانس إيجا حواسني دبرتي زنا قوت دبرتي واحد دير زنا قوت دير واحد هين هيرمو يخاوفون دورغاته dubartiin salaanne dhiiran salaanne maaliif fuudhanii salaataatu rahmaadha naman salaanne rahma diliin ta naman salaanne tu rabada walakin shamarran hedduun ganda kanatti eenyurra hedduun barate yoo jette shamarran hangi baratan maasha Allah dargaggeessi baratu waa xiqqo namni gartee diin kana baratu waa xiqqo namni kun lakka gartee diin baratuun lakka waa baratuun rabbitti achi dhiyaachaa deema rabbitti achi dhiyaachaa deema tanaafuu yaa dargaggeessa keenya yaa shamarran keenya khaasatan salaata رسول صلوات ربي السلام عليه الصلاة لال رزقي بربادا صلاة فيا بربادا صلاة تسجبي سمو بربادا صلاة أمانينا غرتي رها أني تيتي فيتا صلاة جارتي نجيا فودو فيتا صلاة وام فيتي وني أتفيتي شفتي صلاة وجوليدا ربي سبحانه وتعالى رسول مال جن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك جن إذن صلاة يجون تبامتي جبادا
warri gartee barachuu jirtan hanii allakum maalif yeroo hedduu ni beeyna hawaasa keenya ilkeetti cabsine rakkoo guddoo biyya keessaas biyya alaatis asiis bikkayyu hawaasni akkaan salaata da'iifaa hawaasa keenya beek masgida ni jaaraa ground plus 2 jaaraa jala salfii takkaa'uun gahu namuma 7-8 salaata keessatti akkasuma oksii miti namni ilaalee hin jiru jamaa masgida dhufee salaatuun beekan kun amma dhiira dubartiinoo isiinis khata harattee jirtu khadiinirraa dhaabbatee dabarsitee khazuurii irratti irraa dhaabbate asrii salaateetteetti dhifti dilii ta'uu beeki salaata san gariin ulamaa'ii waan jaan irraa gaafatamti maaliif beekaa takka malee goote cinaachi dadhabiyaa agartee kaysaan qaban kana shamaraniis hedduu takka jechuudha guyyaa jummataa manatti yoo gartee salaatte ummanni irraa bahuu qabamoo gizee ummanni bee salaannamoo maal ati azaannaan salaati maal ummanni khutbaa godhatee haa galu ati azaannaan zuurii ta'e irra buusi rakaa afranii taa'ii zikrii ta'e godha dhufeetu quraana kee garay hanga isaan baanuun salaatan jaanii kitaaba kame kun tanaafuu toliinsi gartee ganda kanaa shamarran yoo tolan shamarran yoo masgida galan muhammad illee dirqama firraa dhufee gartee oo kitaaban ubitaa firraa garaanaa jee as keessa waa barbaaddata carraa jirtuuf jechuu akkasii emma ustuuz adni beeytaatu tanaafuu jara keenya ilmii tanaa barannu bika deemnutti guyyaa gartee rabbii subhaanahu wa ta'ala ruuhi nurraa fuudhuun beeyin al-isti'daad ma huwa at-taqwa yennaani Ali ibn Abi Talib gaafatanii at-taqwa al-amalu bit-tanzil je taqwa jechuun sodaa rabbii jechuun al-amalu bit-tanzil quraana bu'ee kana dalagu quraana bu'ee daleenaanati bika quraani dhaabbadhu siin jee yoo dhaabbatte wallahi milkii gartee ajaa'ibaa keessa jirta gammachuu ajaa'ibaa keessa jirta lakka quraana qaraatuun lakka xinxiltuun quraana kana waan achi keessa jiru waa hedduu sii galaa jechuudha al-amalu bit-tanzil ar-rida bil-qaliil xiqqoo rabbi sii kanne gammadu nagaadee taate biyya tana jiraatte khoba doolaara 200 si erganii siif ga'anan fariirini numa jiraadhote ani bar 200 natti ergitan hiriyaan tiyya 500 fudhatti eenyu 500 fudhate kijibdu 500 namni itti ergan hin jiru 500 namni fuudhu hin jiru beek hawaasni keenya 500 erguun beeku ni takkata akkasuma oksimiti iyya babaaftanii jirtan didu jirtan waan kana tanaafuu xiqqoo rabbi sii kannetti arridaa bilqaliil xiqqoo rabbi sii kanne gammadu 100 harkattee 50 harkattee yoo iimaana qabaattetti gammadda yoo iimaana hin qabaanne immoo an fariiraatuma ooltaa jechuudha li'annahu maaliif akka nagaadeen gartee ani kiyya kun maallaqa manni kiyya kun wayi mana ja'a mana biraa gisee arke saayibban isaa bira dhaqee mana ground plus 2 laalee babbareeda ajaa'iba khasaanii seentee baata firraa achitti hafe qaadee khasaanii seentee baata maali hedduu takka gartee nama naasisa namni waan gartee rabbiin sii kanne keetillee mana warra gartee mana hin qabne khiraan manaa lubbuun asit dhuftuuf yaadi ati khiraa manaa yaaddu mana qabda rabbi sii godhe jechuudha idan arridaa bilqaliil xiqqoo rabbi sii kanne gammaduun hedduu takka gartee barbaachisaadha jechuudha eegasii maal jee wal istiidaadu liyoomi rahiil qophaa'uu guyyaa gartee aakhiraaf qophaa'uu namni aakhiraaf qophaa'u salaatan dhiisu zikriin dhiisu quraana qara'uun dhiisu
ilmii barachuun dhiisuu yeroo gartee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa si ajjeesu waan hin beekne jecha qophaa'u guutakalleewu namni gaarisaa dhaqu namni magaalaa dhaqu maallaqa gartee amma MBS guutateeti amma gartee qiisha kaayatee deemee waa bitata akkasuma miti idan gartee qabrii tana duwwaa qullaa qabrii dhaquun hin barbaachisu jara keenya jabaadhaa baatii tana gartee warra itti akka malee itti fayyadamullee rabbi nu haa godhu akka rabbi subhaanahu wa ta'ala umrii nu dheereessee Allahumma ballighna Ramadaan soomana kana rabbi subhaanahu wa ta'ala akka nu dhaqqabsiisu baatii khayrii tan akka rabbi subhaanahu wa ta'ala keessatti ibaadaa akka goonu hadiis tokko isinii hima hadiisa kana jara lama isaan jari lameen saahiba zamana rasuulaati salawaatu rabbi wasalaamu alayhi jara lameen irraa tokko shahiidee ta'ee du'e tokko immoo isa booda ama tokko taa'ee du'e ama tokko isa booda taa'ee du'e kana duuba sahaabaan tokko manaama arke manaamni inni arke khashahidee ta'e kun gana balbala jannatan seenne ulaa jannataa irra ta'a khaboodarra ama tokko taa'ee du'e kun jannata keessa jira hay kun shahiideedha kun shahiidee ta'e shahiidee silaa caala egaa akkamitti gartee kun jannata dura seena jee dubbii tana gartee manaama kana ganama gizee dammaqu deemee rasuulatti hime salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hay yaa rasuulallah bara manaama akkanattiin arge jari lachuu du'anii jiran manaama rabbi garsiise waan jeen rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi barjeen inni rakaa 6,000 fi wayi salaatee barjeen isa booda khashahidee ta'e kana booda hafeeti ama tokko isa booda hafeeti rakaa 6,000 fi waa salaatee barjeen soomanee barjeen rakaa 6,000 kanuma waajibaa kana yoo isaaf deeti rakaa 6,000 fi wayi salaatee barjeen santu bira dabarse tanaafu arra warri bara gartee soomana kana odoon seeniin du'e soomana kana soomansiise soomana akkasitti ati gartee amata yoo turte dila kana waan ati gootu laal salaatu duhaan ati salaatu sunnaan ati salaatu leeyliin ati salaatu yeroo hedduu jechuudha yeroo hedduu konneekshina keessan hariiroo teessan rabbii hojii waliidha dhiiroo salaanni gartee hariiroo teenya rabbii hojii subhaanahu wa ta'ala akka walitti hiinuu nu godha namni salaanne bu'aa takkan qabu dubartiin salaanne faayidaan qabdu dhiirri salaanne bu'aa takkan qabu naman salaanne harkarraa dhiqadhu biraa fagaadhu wallah abadan bu'aa takkan qabu namni salaanne jibbama wala la shakka fi dhalika جبما نما أينيو يتنمن صلاة العهد الذي بيننا وبينهما الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر إذا نمني صلاة نه هريرو غرتي إني ربي وجي أبو إتيادان موبايل كي يكون كونكشن نيو غرتي داتان غويا سديف سلاسر رامورا مه أولتي غرتي نتوركي أولت سيهدان كنا أما بيتا زمان أجايبات دفه منا دفتة دي واي فا ناقل كيسي سنجت خديرات زكاس أما صدقات به ورا كسيتي دفه أولاد ورا دفه خدتو كونغرا كريز إنا كره اتنا خاي سنجا اتنا وني قد پر زمان أجايبات دفه به إذن يو أتي موبايل كيكون إنترنت إنكم نهانجم تكلبونا استنما دفت مي موبايل ومخانا دقيقة صدومي في لفخينية قرآن قرأون الدنيا إندن دين ألفون قد ديبي بارو بينين سهاشيشة يوجام فتنان وغاية موبايل كان بيك بدا كمالي بدا يجو نخرابه خوني أكيني نقول وديمون بين أما الدنيا ديمتي شيبسي جاني غرتي سمو خيسس خايجو جران سمو خيسا خينيان أتولي ربي قبرو ننجرو إسان تو كنترول سيقود سموته
GPS gartee maali waan cufee jechuudha. Amma gartee ID xiqqoo fi paaspoora irratti chipsii yaanii godhan xiqqoo takka bikka ati deemtee fi bikka jettu cufanii beekanii jechuudha. Wa inna alaykum lahaafidhiin kiraaman kaatibiin. Idan tanaafuu yaa jara keenya ilmii barachuu tana hudduu dubarraan jayina. Hanga biyya tana jirtan carraan nuti qabnu barachuu barsiisu. Akkanuma ruuhiin teenya gartee oduma iyyinuu oduma barannuu oduma rabbi gabbarru akka gartee khaatimaan teenya toltu barbaanna jara keenya. Akkasuma kusii miti. Xiqqoo takka gartee if dagachuun hin barbaachisu. Zikritti jabaachuu diin kana barachuu kamalee. Tanaafuu ويت ربي سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جو نمني وابرتي في خمبرتين تقومتي أبدا ميزانة الله ربي برت الله صدر كعب سر اللي ينجفم تيفيت اللي ينجفمين تكامي أبدا تنافو إن شاء الله والله هدوتك جمّنّي ربي قرتي علماء تينياس شيخان كينياس أستاذوتا كينياس بكجرانيتي ربي قرتي عمري نوادي رئيسو إسني اللي ربي عمري سنادي رئيسو ربي يادا مراد خيسن سني أقوت ربين واني سنية تاني بتاي سنين نيتينيس ربي قرتي كون فيكوني تربي سني أقول تبراو إسني فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته